Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam Zensu Mtsawa. Wa alaikum assalam Siba Kaisaria. Kaisar. Watukufu wa jamalifu Mwenyezi Mungu na nike joka nahir. Yalpo nezembi neze ajali kaude jiendao. Wa alaikum assalam ma soeur Mama Nadia. Mwenyezi Mungu yahifadhi wa Komoro pia. Yalijaindie heri na baraka insha Allah. Ho hanzahi rabbal alamin. Partagez le direct s'il vous plaît. Nikao Manjia Avasa, n'en partagez les messages. N'en partagez les messages. En cas, je suis allé au sujet le très important comme d'habitude. Ikao Gabwanadamu Watsojua, Hawatso Fikili Shekao Duahunra. Haukangarjo ya ukaya Njema Kaziwolo. Mwana Tiwamzima. Mwenyezi Mungu na rijali joka na heri yalihifadhi hanzahi rabbal alamin yalipuene zembi kao desijilio yalijali joka na heri hun duniani. Watukufu wa jamalif na mpartage message rijwa uvuliza zemisil. Watukufu wa jamalif rare janji ya harmaze message zahat ngarjota la zuzu wana suje waili. Wa alaikum assalam Mama El Hamid, partagez le direct s'il vous plaît. Do mwambiani watukufu ya ukaya houjimdi fa wa Komoronsi pia. Wa alaikum assalam Asmani Darwesh. Ye shughuli ilo le 14 Oktobre ya mtukufu wa Mada Foshoa. Ikao ze sambusa ngizo ele 8 Oktobre. Ikao elasali yakao ufikiriwa yoti de lasali ikao ijukau fanshia ze sambusa. Ze sambusa ngizo harmwe la sali ya la vistation. Ya hem tukufu Hamada Foshoa ikao wembaba mlezi si umwanza si umwanziza. Wa alaikum salam Yusuf Hashimia. Wa alaikum salam Maliza Hassan Mama Yasin. Garanzona benyo wa tukufu ikao haukaya ngarjo kaya izo mwanadamu yanza tuzomgu yanzao ela sali yaka ya rengwa yaka hanza jifanywa eze sambusa zahe le 8 ye shughuli ijouka le 14 ze sambusa de le 8 ngiyo harmwe la sali ya la vistation ya bogaramba watukufu ikao kwa naka uwahi wa para wambilo ronde Mwenyezi Mungu ike messageni wa iparise wajua hokaya. Wa alaikum assalam masol manabahati hokaya ngamjoke karamba Foshoa ya boramba de mbaba mlezi rlona yehun ulaya uko hanza oulanga, uko hanza owatiti, uko hanzo wahu, uko uranziza hasonti pia watukufu. Garumambeni ya ukaya yeze sambusa za hele 8 za shughuli ya Hamada Foshoa mwana Hamada Foshoa ngiyo la vistation. Yani ikanza ike harmala salingwa jina sharka ujajirumambeni ya ukaya ngiyo la vistation shele haini mwanadamu ikao ya joka uishia haudunga ye video ya hatu. Hasosodo wadzaza ukaya ze sambusa yonga mjovo na ukaya se iyo full, yode full. Hauka wadu wadzadzwa Erdarasa, wadu wadzadzwa Marseille. Boom mon frère DJ Sai. Wadu wadzadze wa Marseille, wadu wadzadze wa Paris, wadu wadzadze wa Lyon, wadu wadzadze wa Nice, wadu wadzadzwa heko moli kamil. Lajoka hunu haruma ze sambusa za hele 8. Haruma shuli juka ukaya le 14 Oktobre ya Mada Foshoa. Lo mwambiani watukufu ya ukaya ele 8 eze sambusa ngizo harmwe la sali ya la vistation. De la sali ya la vistation. Rutsoka obira mwambieni a muhtasar ili nyonti pia
haini mlikao ya jukao karmaze sambusa do jokaya ngio harmela sali ala vistation. Watukufu wa Jamalif, Mwenyezi Mungu narnike hatima njema, yarnike mwisho mwema, yarijani lezio kanaheri duniani inshallah. Ngasina message mbili zilo très important. Message njima ya mrume ikao ya lola mwanamshe wafanya ukumbi. Ngasina 4 ans emzazahe mwanamshe hambie mwanahahe yatizae daina ye mrume hae. Mwanamshe ndi akaplanisha panda 4 ans unu utungu haukaya we mwanamme ikawo utsona kirtasi na ye ngena ipandesha ukanamuo yo ufanya hazi yo angale mrumshe yo angale mzazahe mrumshe nana yo ukingia eza fami. Ngasina 4 ans maha mine yandola ya mlu yafanya ukumbi ikao mwanamme haparo habila ni mwanyanya he mwanamshe neemana ya kompara mwambie hakana usiu baada hakaumana na mzazahe hapare mwanamme hamwambia ukanga muhambu hadisi haukaya ngawe banu depuis longtemps. Oui ma naim bonjour ngawe banu depuis longtemps ngamruditi na nuhambia ukaya yemane mrumshaha we mwanama ya tso uzaya. C'est ma mère qui lui a dit olewa ya bloqué ya tizaide nawe. Mwenyezi Mungu narpwene shar chauka mzazi hamando hii ya shinde ya hundre mwana yafanya ukumbi utona kirtasi ya mdhulumu ya manipule mwana hahe ya mzaya banu ili ya tihundre mwana daina emrumahe emrumme hende zahe abasar zamba au yemrumme hende zahe sha hapuliwa wanru wende wa mtabas mzaze ngwambo yetida puwanru wa muwe na abo kajaparo ulawa kajaparo biwa shana ngwende zahe hahunru wanru wa mdubia wa mrimbulio ngarjuhu harmwe esuje iyo. Watukufu wa Jamalifu yo suje ya jilipari yo suje ya jilipari baba na manongo Marseille hunu na rongo. Deuxième sujet manam shohatu ikao mbaba he amredena iho mayoti ba actuellement hambangu jompulia ye polisi imsi senzuani na mbaba he wenge na nationalité oidi akao mrenga iho Komor na we mwanamshe mrwa mararu ikao alhamdulillahi le vazilahe Mwenyezi Mungu namtukuze na mwanamshe woi haukaya harumaze TikTok harumaze Facebook yekao mono wo mona na vazi la Kisilam na wo moto mtiti wala karjaba geminori shamba bahahe hamenyelo msomo hula Komori baada weide mwana hahe mhu mwanamshe hamwambia nsoma yoti ye mwana ambia papa he ukaya vomieni kensi ntimizo msomo jimabani hangwambia nto hamrego jama yoti hajagu mtimbo ezamsa na Firauna hede hata basa hambangu jompulie polisi ngarjo ujarme sujet. Watukufu rara jarme sujet hat karma bia ni hadisi ya hundwani mwanamshohatu ikao ya jililwa nikiswa ikao nyoti pianga mwijua riamba vano ikao hafanya erori hokubali mruma mzazahahe yendea mbaibu hula Senegali ya dola la nae na mfana ngosondi zo mwanamshohatu sevre harende nai ngamjordin zambi harende nai ho accepte izo mbaba ya mwambi ya bahea zifanya na we mbaba ya dola mzazahahe she mwanamshe narambi hakaujeni ha depenseha ha derangeha ha hundu ya ukaya katina mbamdo shida ya mfanya mbandongo shaye mbaba ola de ya mdunga ya manipule ili ha umrenda iklendo hata ya jihunre u bonjour iman diama ya jihunre waye ya tulie mbaba hezenguo haula uhadazi mbaba ya mfanya yenda ya mita hata ya zaya ya mvuri za Senegali lona maha mita nurango usiku ya motowo ya lo Senegali ya lona mwana ulona enna na mezi rishemeza vanu ruhundu wanadamu maisilamu mzima hambangu jofanyani za ufanya ya renge passport ya hema na ulona ye enna edemi yende hula ende ya mrenge izo zonsi pia rizamba rishemeza ya mzaze ikao ya lopre yendi ya renge mnamwana na ngabo mzazi ya lopre ya towe passeport ya hemana hahe ulona 26 ans a 25 ans yendi ya renge emwana mshofanya msafara rijuanza usaidizi s'il vous plaît bajuzi rishemeza karjashidara hunra wangu wasaidia ya mzaze woi yanzu ya deplace yende Senegali yende arenge mnadaika woi
bande mwanamshe ngaru matambo ya jiambale ujanu Faransa wo mzaze ulo prendi arenge mwana ya jia kenaye hatu wakati wandojo hunranzia warenge mwana mshwatu woy. Partagez s'il vous plaît. Rihundu wanza iman wasaidie mwana mshwatu woy ye mzaze woy ya deplace au karizamba juzi ya deplace ya de Senegali ya de arenge mna mwana woy. Au kaya wemru ya jitole ya sababu ya Mwenyezi Mungu usikiniwe mnada ikauo yanzo ed ritsanganye risaidilane hamade lirikofanya rinike mzaze woy yende iho Senegal yende yarenge imna mwana mtiti ikaonge na ena edemi ya mbale hujahunumanga ne mzaza hahe wangojo hunga namna na taratibu ili yende yarengwa. Yede banura jo demande nywa zazi wanza irumbi wanza imani haukanga muamini ya ukaya imwana mshafanya erreur shami hoson mange erreur nga mwini kombaba hauka wedi ya balikhi yankli rijoka mwanamshe yo uhadalwa bure mwanamshe yo uzainiwa bure gera bemrulo ujenini ulo harumatabu ya mbaba ya kaumrengi ya charge za nyumba ya mbaba ya kaumnika mbayandu ya hula ya robo ya henda hula Senegali hahunduze metodi za umanipule karijambe mwanamshe harendendo shaye mbaba ngena espoiri ngena namna ngena taratibu za ushinda ya ramene ye mwanamshi ya mbaibu hambaibu e mwanamshi atubarume piège ula mbaba olio ya honda ya renge haukaya mbaba harekonesa bagurengo ze charge shara nguva la tabasa kajaranga ze charge harekonesa ilirtso jomvumbua harambua ye error ilirtso jomvumbua ye mzazahe mwanamshi ulokomori ngiharumatambu shaharambe ukaya turamu utivumbue ye mrume haukanga jo porani aibu sonsi pia ize mwana ya kubali afanya ni mruma hangu mtola kahangu yakaya nlola ngajo porani aibu sonsi pia ngajo parhani ha solution sha ngarono hamaye mbaba kartuju wangena kartuju katina sho wakati yakana olio ya bidida nge mwana mshahatu hende harange manzano he mwana mshawe yambala ujahono shaula ya mhatsi hula kajamrenga iljohanza nywana shohangu wajaza hangu ikao demlo ya abo s'il vous plaît na mfanye taratibu mripare ruhunge namna yemna mwana wo yaji deplace anzo damrenge charge rihunge rimsaidie na wili mtitsona ya ukaya katsum saidia bi mwana mshawi hafanya nayi hafanya nayi shana mrenge zahemba bakemba badi akapur ukaya mrumshe yo hadalo. Oui, allô maman. Allô. Ça va papa, Odjoa? Et maman Odjoa? Ah bon, minga mi en direct papa, Odjoa para na casa stimis. Ok. Désolé parce que là... Ola mama turamu en plus ola demze alors il y a des demze de apart à chabongo jo quand il maturamu abo déjà je serai tranquille et katsoa ici à la fou le johanza ho jimdi fohan mi wajaza hat s'il vous plaît zero hozahanyu nazibuhi nisaidie mnadai kawoi ye mzaze woi ya juhe ya deplace ndi arenge bazilale yende ya renge yafanye namna ya renge mna mwana woi de mwanamshe garuma souffrance a vrai dire rishidi ruhundum nariyali rimbesheya rishidi ruhundum nariyali yende ado hulambahindu yohila masha Allah shahe namna ya usaide mzazo ikaonge determine gwanzu yafanye namna hata yende aringe mna mwana woi ruhundu wazaze waruhunjema wanianjema wafanye namna risaidie ye biye ye mzazi woi ya juhe ndani nge mna mwana woi Senegali giwandu wakati yo jonde watahe namna ya hema na mshe mzazaha he welone 26 ans ya rengwa ya jihaukaya wandu jwa uzaya puhu haupaha na wandu kwa to lilata ya zaynyuha kajalata she ereringa mriho ye mbaba woi hauka woi de ulo vomana 100%. Watukufu wa Jamalif Rarja jarmaze sujet nsokanza nivile mbavi ya lilo Ramambeni ya ukaya
na mbuweze roho za hanyu haini ulona yatile emanyanya ya jotabia haini ulona natowe yatsange risaide mzaze we yende arenge mnadaika huo bala halaka Mwenyezi Mungu ngujorishifai Mwenyezi Mungu ngujomhifadhini haini yakoziza yemanyanya haini yanzize roho yahe yanzize manyanya na haini wajojukoziza na tambu yakozize manyanya ekangwa ni tambu yabo jumwambia nikaona damu mredungao s'il vous plaît na essayez mfanya haini za ufanya ritsahe namna risaide mzaze woi ye biye yende Senegal yende arenge mna mwana woi ulona ye ena edeme watukufu wa jamali funga jarmaze sujet garja harmaze sujet et ya Mayotte garja harmaze sujet ya Mayotte garja harmaze mbaba tsoi kawe mbaba wenge na nationalité français ikao halola mlumshe na bano tambu nyi wazi watu uangoshanyu mwalola ukanganyi na wanaba vuni wisalu Karina wa alaikum salam manuru nyuka na rohombi ya howana wankabu leuma na mshi walolwa ni mrumme mrumaho ya lona wana ututuba na rohombi beke donza mbale rohombi muyenge wana ikao de wana huandwa umahanyu manipulwa umahanyu warendihe mavampur waengu wana hao wallahi na Mwenyezi Mungu wana hanyu mjo wazaya kwa na uparujuka na rogo zao wanadamu wanga walo hunu Faransa walo haruma tambu walo haruma problemu ikao wabalia roho zankutu kwa ingao wanaho wanyanyao o wanaho wadungu mwedo mwingu au hununga tsungo ulo wanahufa waudu wangu wabalazero hombi yemze woi gema yoti depuis longtemps gene maisha yahe hazae mwanahe mhu mwanamshe ngazicha ikao mwanahe hakausoma kaonda likoli baada kaonda likoli hademande mzazahe mwanamshe ni mwanamshe uhao kwa tina mbarongo mzazahe maskini hademande mwanahe mwanamshe ukaya nsoma yoti bahunu ngamjoshita nuhurengeze maisha zerungu zao zikiri ola mwanamshe hatu hambia mbaba ukaya papa yoku tsuransi na somara guna hurebaki gena jama yoti ola mbaba hamambia ukaya no samba uji hakaude mwanahe bangonuke mwanahe katwanza yaje ola mwana wafanya msafara hende baada hende hajahunu mzazi wankabulo ya abu mzazi wankabulo ya abu mrumshambaba na singa joze rohobi za huwa zazi wankabu garjoze rohobi za huwa zazi wankabu ya ukaya weinamza ya weide mwana she mwana wa hemru mangu mrajina labwe wa alaikum salam uliyati zidini labwe ulati mwana ilanu husi shila shani ikawo karnau detaye zinji garambie mzewo ikawo hanike mwanahe suifambi hanike mwanahe makalimamai mwana ikawo wallah wakati na jomone saniba wajobu hawanrwa ume wajo utimizishiwi yuhoma yetu ndo atapile mzade wei wa mlole haukaya ye mzade ye mwana weirangu heli yako ujibalia shapo nge TikTok ya ujibalia shubinadamu mrufikiri rabwa nge Facebook la ko ujibalia masha Allah elle est tellement belle cette fille mbaba haye mi hashari hautowe mwana haye hodani finalement habangu jompulie polisi ya msisenzwani na haini wakati ya kadena mbaba haye hodahoni daine mrumshe hakaudunge mwana haye kumkwa ya mdunge procedure wafanye makertasi haini wakati wanzo fanye namna wanzo datire mafoto wadunge dossier ye mrumshe yo ubambaza mbaba hamtu ya harma msafara wa rohe ni atujadunga za procedure za hemwana ganzoni mabia nyenyi wa baba ikao ngani marati Burundi itimbaba iseni mlata o wanahanyo hauka nyuhati ya uka ya manamjeni olati manamjeni ila shetani subhanallah o wadawajeni wao duwafaidisha o nyuwa baba ikao kamjapuwa mamiji mizima o wanawajeni wao duwa mkafanioni wao duwa manzaoni wao duwa mtukuzaoni la plupart ya hao alafunzu nju kwanza na behindu kwambie mwana hao huzitamba zabada humtondani wewe de wa mtowa wamwambia ya rohe hasibabu rohombi na upeu
ya mwana ikawodu wa mdeplase Komori, ya je hunu, ya je Mayoti, ye mwana huo humono ho huja le vazi ya libali ya nila kujikomporte. Shanga joka ya wahiyamba nukwamba muanti, ye muanti wede mzaze moda honi ya tuhanze yaone mwana wankabu. Ikeba nuwe wa mtombani yode dhahabu, she mwana mjeni, woti mwana. Garuditi narumabie ni buwazazi. Na mreti zero hombi, da mwana tiwa mzima, gojujo ukanero hombi wahe mwana wa fulani, yero hombi la zihunre mwana haho. Gojujua ukanero hombi zahe mwana mrajina, na balanga one wa haho yake yede mwiyi, yake de wapeu, alafwe puna zonjono wabe mzewewu. Ye mwana haho, gotongo menase na hamba ngojo mpule polisi ya siswanzuwa. Nabo deja umenyele maisha ya hai. Joka humranti ngazija hadungo msomo wa hae. Hahunre baki juanyanya kaufanyaze baki. Hahunre maisha. Hauhashida Johnson kisarmo msoma madeli waka wanru uwenji wa arive. Shahu mtuwa hula rahe jaka hatimizo msomo wa hae. Hujai hongo mtubiso go mderange. Finalement hujahamba ukaya gojo msisa nzuani. Epenjukanza nuhabe kahusubuti. Ye kahusubuti. Hauka c'est pas le moment. Wamrika wakaubidi ufanyani za ufanya. Zefikira fantomu za hemru mshaha. Yende hata umnike nguo ya ereyo wanyanya mjomdo mkaza kazi la hazihibi. Na zila wede wamnika da wene mrumshe. Wede wamnika da wene mrumshe. Usiyabo humtowa hakesto za ukaya baike ulambahindu nyi umtabisha. Hauye mrumshe ya ujwa utata za baike korso. Finalement ya demande mbahindu iliale kavati. Nyezi mgu naripwene shari. Shaho wadzaze. Wankabu. Wabalaze roho zankutu. Watso yelewa ya ukaya. Yerohombi jo ibalie ya hema nyanyuho. Dojo ukaya ngejojo ukaushie mwana haho wa mzaya. Ganyi yaboga mjono ke maisha ngayo mema. Na banijo mkinisha ke maisha ngayo kanke. Se vrengo hundomba inruhuli. Hau se vrenga wena permi. Hau nga wena katkati. Ngojono kaya bale maisha. Se otop. Na bala mnyezi mgu hautimbi yabwe. Hau sisiza mzi. Zenongo zao katsu avanse. Shaka hutli ya gori kutsuli wona. Gamluditi na nuhambiye mzewewe. Ika hupuwa harme hambu. Hupuwa harme rejia hambu. Yemana na vumwere johiri. Ujwa huelewa haraka ukaya ntina bezoni hupari. Nuhambi ya ukaya ziyaze menasi. Zahamba ukaya mana hao gojo msisanzuwa. Gamine mafoto ya hontipia. Yekao manadamu manzaro. Partagez le direct s'il vous plaît. Ekao manadamu manzaro. Ikao bidi uvame. Emnamana hao manamshi. Anemporte kele. Heni ya jokaya. Uwede mana hao. Ekange vampire. Ekange demo. Ekange wapeu. Ikao bidi umprotege mwana. Ngena be mwana ikao kati vampire. Kati demo. Kati wapeu. Nele bumba ya jibalia o masha Allah. Gomlazona wanadamu wenji. Yoroha gomlazona wanadamu wenji. Yosobonze gomlazona wanadamu wenji. Izo zonti piango zambo wembabae. Mwanadamu wakao bidi. Erori ye mwana ho yaifanya. Wakati kao wahundri hamrumme. Ika obligatoire hambi ukaya papa. Gabo mrume anzan lole. Husubitu hambia mwana ho ukaya. Madzi kana uja ya hulozi. Wakati ka hujirode kawe madzi. Ne mwana ho kajamba we madzi. Banda zenguo mamnika. Yazive komor. Yazive komor. Ye mwana ho yarenga zenguo. Mjamwamba zenguo zila bada mumtonda ni mwamba hahibi. Msiya boda wene mrumshe. Gomtambazo komkuwa emwana haho ye mwiti. Na zenguo zila nyede mwamnika. Vaheha hamba kalima. Ahamba ukaya. Walaikum sa Muhammad mana. Ahamba kalima. Ahamba ukaya. Gamjorejeza emadzi ya hanyu. C'est vrai et la parle mal. Gamjorejeza emadzi ya nguo ya hanyu. Haukaya mwamba hazihibi na zila kajahiba. Zila nyede mwamnika. Shabada mumto wa hodani. Gamfanyo propagandimbi. Hausadi semrwa mararu. Manamshe ujibaliondo. Yabo mime puna jukanza nwambie hindi. Do tena nuhambie bumbaba wewe.
ria Mwenyezi Mungu udojwa ya ukaya wallah mwana yaujwa uma mbaba radhi yaujwa uma mzaze radhi wakati mwana yalona haki mzaze ngono ya ukaya ngo ya mio mzaze ngono ya ukaya go aningo msankado mbaba wewe weidi mwana hao wamdeplace Komoro yakausoma wamenyelo msomo na we mwana mshe huono ya ukaya ya Jemayot ye mwana Jemayot hujahu mtibeza msana Firauna humtoda honi wawe baada humtoda honi wawe humjusiza mwizi kwamba hahibi finalement gomlazona na lemonti pia eza abasahingi izoranzoruhu interdize ngotsongwambia wangu kaya ngojo msisa Komoro ngotsongwambia wangu kaya ngojo msisa ngojo mpulie polisi wallahi utioze hupulie mwana hao polisi haukaya bahangio trotar wanza umsisa Komoro yendi yafanye na uhumenyele maisha wamrulona nationalite wajojo deklare mwana hao ufanye namne mwana hao nre makirtas nezrongoze mwana hao zikenjima shahone ya ukango dungo ze fikira phantom zahemru mshaha ya humenyele mwana hau ya sakade mwana hau kazinu fikira za kalantizo wazazi wankabu ikao kwa tina besoin waone owana kwa tina besoin waone owana wazazi wankabu owinji wa hao wajihansa kwa uloloni wanrua ume yabo wana wanrua uma hao kwa naukana valeri wanrua uma hao watiwangalie wana hao wabakisha na rohombi na masahiri na nyigangi na mwele wangu ya ukaya hunu rija rilawi hunu kajaja jeribaki mzazi wankabu wenge mwana wahemanya nyuho hauye mwana hemrumahao wallahi mwana hao wa mzaya ngujoka ilaso na mdojwa ya ukaya mwana siwa mzima wenge mwana hemanya nyuho ewa hongu joka ilaso wenge mwana wahe jirani wa hongu joka ilaso iyo sawa na mzazi wa 70 yena rohombi no wana wa Komoro wa alaikum salam la republique Mwenyezi Mungu vahe hambesheya hauhambesheya rohombi omrwa jahannama ngomvuao watukufu Mwenyezi Mungu nanike khatima njema message garambia wazazi haini muvumbulo abantu karsuvumbwa dzina lamu la plupart wazazi wanza rohombi haini mrugujo jua ya disciple ya disante dize wile zazida yemzaze kao ya tsohanzo wana wahe mshemnyawe yemzaze tsohanzo wana wahe mrumme na mrenti baurisa yembaba woyi hahimi hashari halanse defi ya ukaye mwana hahe gujo msisa Komoro weide mwana hahe ya mzaya mwana hahe mhu mwana mshe wasura njema watabia njema na comportement njema ekatsabahiri gamabo izo mimi naona gamabo izo minkowona mumona TikTok mafoto ya ni umona Facebook ni umona jao mashallah hila ko jibalia chapeau wakati la jom publier vanu wallahi wajohen onro ume watimizi 20 hani mrende atapilia rengeleba wajimallo yemba bahamandawe eske bade mwana ha wi mwana malebro bade mwana ha humbeha mayot hujago mrendo nai humtonda ni he mwana mrwa mararu gomtonda ni yende ndaho yabo humtonda ni yende ya helwa yabo humtonda ni yende afanye ususu yabo humtonda ni yende hunde mabandi alhamdulillah aparsa manamshe wasuru wa ani watabia njema wa roho njema wa nia njema hamrenge gede nae alafuzu na kaza jono bia hinda laissez la fille tranquille parce que wodo akabidi umanzo mprotege kuja mhanso ndani ha kuja mhanso ha humsimbua gomsimbuo gawe juma hamba ukaya ngojo mpulie polisi msisenzwana c'est trop tard o wakata kabidi msise Komoro do wakati kao ya kalikoli humenyolo msomo njia kilibo mbaba wewe udojwa ya ukaya mrumshe uhenda zahi mrumshe uhenda zahi mrume uhenda zahi embabiyonga mdiwa zao ya ukaya ngamjohulola ngamjohumana ngamjohulole mrumshe ujojwa ya hutrompe maudu kihama kababa ujuhamuo utsahema na kakumona na mwana kilple kilnejila de damu ya hao mruka juilata hulatse mwana banda humlatsa laissez-la tranquille arrête de la déranger zia beka kuja zia wallahi na Mwenyezi Mungu gamjovubo mjiwa hao haukaya hupwar mwere jua hambu gamjovubo mjiwa hao nilitse na fishe zesura hao nana zinji gamjo zamba ngojo derangero yedi mana njomba ukaya mze wewe husahutoe mwana hondani olio ya mhatso ndani utsahe namna wa mprotege umnike makirtasi husiabo humtonda ni humpa hwenda
ngotsongo mnika sufambi umalani yali yonge bien sécurisé umalani yali yonge bien protégé gedena mwanamshe wa roho njema wani ya njema na eti famia hahe shahone ya ukaya ngamu mrengo bawe mwana jamana nibakida minae husia kubanda hujoke mwana haho katula la honziani katula ngwani makafari katula ngwani mabundi ngwanzo ili ya bakonziani hukahwende ihwe mwanaho ya kokaya hwende humenasi hwende hulanse kalima komkuwa ye mzade ulode naye ya mtohondani ya bongo nzo ye mwana ili ya bakonziani ye mwana ya liwa ni mabibi ye mwana ya liwa ni makafari ye mwana ya rengwa ni masakalava wa mlezio izo nizo wanzao Mwenyezi Mungu abihadaika hamrenge hamhansi gade naye gumprotege bahukawe mwana jamana hatu wakati Mwenyezi Mungu ya jobe habawu wala mrumme ya jeyabo ya mlole ya manzi ya manzizi eponjo kanza rwambia hindri laisse-la tranquille utimpule polisi eka humpula polisi wakomori pia ngwajo huona ye maorenge jo hulani waledo na wengo ajo na kotima yada mwahindu gojo jua umanipile weleze famia hao nuandu zaho wainge mwana hao sheponjo kanza nambe kaire shahaho yedamu ya hao bala alaka maudu ngejo hu protege watu kufa jamalifu gardo harme deuxième sujet rambie mzaye mze wayukaya yeke mwana hao habatishwane polisi baike wati de wapua wandu kwa jwamba wodi wa wapua laissez-la tranquille eka hukanza umjere joka umansonda ni na uhumtoa mwana mshe gumtonda ni yende yaliwa ni mabibi gumtonda ni yende yaliwa ni makababa mwana mshe kutsuo na ukaya inde valori ya hao kutsuo na ukaya inde heshima ya hao wakabidi uheshimu je ulele sha ujua humtoa la funyinyi wanrasha hao kamtina tamba imani kamtsola ukaya mzaya wana hanyungwa gono ukaya ye manahe manyanyi hona hundwane ajali shewa hahoda bilake bien protege wallahi ngamwambia ni bwazaza hangu haina mwanamsho ujoba kiharohombi ho usoni mama wallahi wa hahirga johundu wa hai amlitina nambe dua hiyo haini mrujoba la rohombi ya mwana wa hema nyanya hau mwana wa hema mwana wakabwa hemrumme hau mwana wakabwa hemrumshe Mwenyezi Mungu na jalo wa hahe wakauhe mafantomu waredehe mavayu mabibi wa mtubisi haukaya yoro hombi anzize wa haho izo juanzize mrajina izo juanzize mrajina anzizo wa haho niambi keza ya lulu niambi youza ya shonga garambi wa zaza hatu na mdojo ya ukaya utigarde wa haho uyengi wa hefulani yembaba woi izo nakaza njenu hambi ngamba avertissement one message ya hangu eke mwana hao humsisinzuani gamjojua eke mwana hao humpulie polisi gamjozijua na mekati zijua wallahi gamjo hafishe yekomori pia ngwajo hujua ngwajo hulaani ya ukaya hurenge mwana humenyelo msomo hakakomori hu exige ya jemayot hajamayot huja humtodani même si par exemple akana upeu hau hakana hila rijo zamba gela bemrikao ya tukana hila ngojojwa mnikeze suifambi zonti pia shamwana ye très important mana ye très important Mwenyezi Mungu nanike khatima njema yalinike msomwema haukaya je vous jure yemzade yemwema yena sura njema ye adabi yo jibali yangu yo jibala susilam yo bishia yo jikomportengo na bonge mayoti kuma une fille comme ça mria mrenda unai hamria mtoa damzazi wakabu katwanze mwana damzazi wakabu yo mdeteste damzazi wakabu gena rohombi 90% ya huwa zazi wakabu wadede hama fantomu hauyenga owana waho wandu umahao subhanallah subhanallah Mwenyezi Mungu narinike khatima njema shaga mruditina nimwambie mwana mshewoi mjojibu wa wajuhe mrumme wa mastehi na mahaba na nyanzo uloma yoti yani kontakte haukaye mzade womwona wotso furahi wotso jibiwa hamerite mrumme islamu ne comportement kojibelia hamerite mrumme waziona maji he comportement kojibelia mbabahe ya leo ya ukaya mrujo ulata hahundu mruharondua watukufu mwana tuwa mzima
wajujaulatse wa haho mrajina ya rengea lele mitulamu mbabe hangu hanlata ekataba hanlataje harantimzaza hangu j'avais un an Gedahu, la réunion actuellement, Genahir, nationalité française, et yani helbe hamangalo, kiki de la République, ou yani namhunga mana, wotsi yanzaya, et yanzaya njamhunga hatta mana, masha Allah, jema kaziolo, yamba olendo njema zikubali, olendo njema zambe, et kakuna ushida uzilive, et yanreda njema, wihadija abzeti, et yanreda njema, kiki de la République. Et anibe hamanga kiki de la République et anizaya soule et anizaya hamba soule hafanya rien yede banju koma bianya ukaya mwana tiwa mzima Nyezi Mungu nanike khatima njema yarinike musomema wanadamu wanu adojwa ya ukaya bonazaya ntutolate super muya hangu baila dedamo na ni garde ntijeti baba isiwa ni mzaje Baharangu niko Burundi, ngede mwana hangu na iha unimlatse. Mais le cœur passe nga wa signaleo. Subhanallah. Nyezi Mungu nanike khatima njema. Yanike mwisomema. Yarijele kheri na baraka. Ibrahim Fred. Subhanallah. Wenjiru hunrao maana na singaru hunrao na wandu ikao ratsuwa husu. No wariza ya warivuriza. O wariza ya kwa jakana hajanasi. Hau kwa tina hajanasi. Gujujo hunre manzani ya wanzizi rahani manyanyu huombebe mzamzaze mzima. Gujujo hunre manzani ya hutukuzi ya wanzizi rahani ya huzaya. Mime ya nzaya katina nifanyia. Ne manzani hanifanyia. Subhanallah. Bahimize wewe hujihansi ukaya. Gorode mwanaho nai. Utside mwanaho nai. Usimbuwe mwanaho. Wende hatambe gompulio podisi. Ije mbehenzwani. Na bodu wa mdeplasa ujama yote umenyelo msomo olio ya ukingia urenge mwana umnike sutiasyo ya hunde makirtasi bada gona nationalite sharubaki yabo nga ujuma mreda nai eza msana firauna humtobo nze humabaro hendezahe na ungojoka womlo mararu gujoenda dahu gujorongwani mabandu wa mle gujorongwani ni wandu wamfanye masakri ya rengwani mabandu wa nshida wenaye alhamdulillah Mwenyezi Mungu hambeshe ya bawa la mwanamshe ngede naye ngobwa zima gumprotege mrensi tranquili garditi na ruhambie mrensi tranquili beka humsisi nzuani wallahi yekomori ngeje hujua oui mama Jawida yekomori ngeje hujua laisse-la tranquille parce que usahum tsua hambati mwana haukaya mbaba wako li kavulize mwana honziani katwe mwana hodahoni shambaba wakoli yo garde mwana halele mwana haina suifa mwana jokaniyo mrukingi ya ukaisho de shahu wone ya ukaya ngo mtowa alafu abasangwa zodu fanya message ya ukaya ngo jomsisa koma ngo jompulie police arrête garambia utena arrête wini zarim lagonzi salut arrête bonjour Mohamed Sofia watukufu ngando harma deuxième message Walaikum salam mama nae. Deuxième message ikao ya kiusikitifu. Ilongoza wazazi mlohu nufarata. Maskini wa msojo kaya mwanadamu hufa. Haukanga nyihama kamtujo kaya mwanadamu hufa. Nanyi mzihe wazazi hanyu. Mzihe makoko hanyu. Mzihe wabaya hanyu. Mzihe wenji. Shabada Mwenyezi Mungu akanzari protege rusido fahamu na udore mwani maavese halibesha maru kwamba sahau ridodiwaza mrikaunga una 50 mrikaunga una 40 mrikaunga una 30 mrikaunga una 20 ans rijo ya ukaya wenji na wenji hufaka idotsa haaji kaidotsa ka wengi na 80 ans kaidotsa ka wengi na 100 ans Kaidotsa ka wengi na 30 ans. Kaidotsa ka wengi na 20 ans. Kaidotsa ka wengi ombani. E kaidotsa ka hasa hazala Mwenyezi Mungu tujwa urenga wakati kaudi ya unao masula. Zamani nwazaza hatu mtuna tairumbi. Ikawai shababi yafanya ukumbi. Ngasina mahamine. 4 Kajahunda kirtasi ya ukaya wamfikiri ya wafanye paksi. 0
kaja honda kirtas okaya wamtsai shamba solution honda kirtas she shababi nge yabo panda 4 ans gulude mrumshe ya zai emrumshe ola kaja paronga grossesse yeye ngomba ukaya we Mwenyezi Mungu hakaja kusudia we Mwenyezi Mungu haukaya uko huba Mungu sha Mwenyezi Mungu amba ukaya mani jitahada wajada mwanza jitahidi wondo ya jomba udoni astajib lakum na mniombe nganjombani shaleo kuna uja urengedazo utliye ubaye uremebeto harme Burundi utliye upando ido hamba mwanangu joka onjia vale mana hamba manistada wajada mwanza jitahidi mngugu jomba kuna uja urengedazo urenge uhura ubaye Burundi ya ukabo Mwenyezi Mungu anakaga una jitihadi no mjomba kusina jitihadi mwanza jitihadi de ya tutlia wa upando ya tutlia bazo yambia ya Rabbi nijalie bo Mwenyezi Mungu mna mwana bo Mwenyezi Mungu toma ya mruma na ya Allah ni kusudi enzaye baada kutina wabaya ya mrumengu holelea Mwenyezi Mungu yabulie mwana yake shahusia bo hutlia beto arme hubaya zenzia panda 4 ans emruma hongu fikiri kabala Mwenyezi Mungu katumbia banda gamanzao shakatumbia shaula mzaza hodi ya jaya hambia ukautizada wana hewa zadze wakati mwana hao ya joka umutajie kama Mwenyezi Mungu kajamba wakati mwana hao ya joka umanza kama Mwenyezi Mungu kajamba subhanallah Mwenyezi Mungu narengeze zenia shababi wei hakauzijua hosonima emanashe wa hema na mshi emanashe wa hema na mshi li yapara mwanamme baada hakaushida na dena mzazahe hasiba la balo usi uhambie mwanamme ya ukaya antuka kuna kauparo joza ya daone mwanama haukaya ola nguplanisho bayende hate mwanamshi hawahi hambia mzaza ya ukaya mama engono tikaidi na towa na eseye kanga mjozaya mzaza mwambia usitowe mpaka uharoa hendeza subhanallah utitowe mpake mrume uo hadekuraja hendeza izo pia emanyanyahe mwanamshi hajahambie mrume ya ukaya vale mwanama nguplanisho kamnaka uparo jozaya mwanamme banda hende hakonfirme gamwambio ni hadisi mazababi hakonfirmeji akadene mrumshahe au kemrumshe kajamzia Burundi shawo mpira wa utliyaba ni mrusinda harambu ukaya ya quelque chose emrume hamanipule mrumshe wakabala wakaruma Burundi wakaujibiwa hasante le truc il a senti le truc qu'il y a quelque chose dans le bras il y a quelque chose dans le bras habia mrumshe ça c'est quoi ha découvre emrume kajakanti hema hayaifanya yafanya ukumbi yatoa zemali yafanywe hazia hai jusqu'à maintenant yasimbu hao yangalio mrumshahe yangalio nefami haukaya woba kwa nduza hamzazahe mwanamshe haukamzazahe mwanamshe gena T5 gauna lefukulaha imwanamme haunu ya ukaya ye 4 wanifanya banuda wana mzaza hao gamondo zangu ntina bezo ya kirtasi haukeka hukaanza unikezo joka hunikazo rangu hale rifanya paksi kuja paro ifikiri rifanya mariage kuja paro fikiri finalement hujaye mwana na jomzaya yabidia ni kekiltas gamjoni kentibanu ni tsaendogo hindi daiki abasangondo watowe rilatsa wakati mwinji gamondo zangu ola mwanamshe gajashida ya mba zilanrabo raidie mrume hashindi habahatisha haone realite ne verite finalement ola mwanamshe mwambia c'est ma mère qui m'a dit umwana zalwa c'est ma mère qui m'a dit vanu wenji huwa na wazala hunu waledi hama fantomu watsongo ukubali wazazaha wa manipule yemzazi hamanda we mwana haho wa mloza hesharesha mguna mtume hardi wafanya ukumbi wa hunda makirtas huja kama Mwenyezi Mungu kajabe mwana ho wa mwana kwa maana leo ambawe mzaze dabo ulona mwana tu hata wa mloza kado Mwenyezi Mungu mwana waja tompira wakajazaya mwana mmehamambia mrumshia ukaya j'ai pas envie daike ngojo kuenda wanlevi je pars il est un homme je suis d'accord avec
s'il part, ah ben mon sang, je n'ai rien à foutre. Je savais pas que tu me fais ça. Tu me fais ça. Je savais pas que tu fais ça avec ta maman. Qu'est-ce que ils ont amené dans le ika obligatoirement na mendeza. Shabwendeza ikazijai ça. Enda batishwa haulawa. Halawa hazini hadungu harim hata rengo telefone. Ya Rabbi. Alafu yonga mjomba hindi mwanamme hamba botula waruma. Sadi sahazi hunura nguhale. Mi unja paru hunura ndwan tabish. Nja paru hunura ndwan derange. Chijati dungwa ni wangu watulia kango luwa ntabasi zako luwa ni waswaf. Yadi si jirinda. Ijili pari. Ijili pari. Ça veut dire quoi ça? Oui, Véronica. Ça veut dire quoi ça, ya Latif? Subhanallah. Nje yabo mumsimbo wa mumlatuzo wakati wa. Hatuwaze maliza. Finalement gama boti ndani. Haka hili wakaumungwa hakawisha ezu wakahamba. Dieu merci kwa jamu wa tahafa. Wambuhe telefoni, wambuhe mna mkoba kabalia, wamtabase, wambihiza kweli. Na yengu ndu yafanye plainte. Sha, kanaka ujua ya mbekanda nyan samponsa. Halme plainte. Sha deja yengu rambu okanda nye de mamuwa. Haukarangu wakati enda zahe akawishi ya izumanamshi akahamba. Izumanamshi akaumenase. Hauke mwanamshi hamfaria ukaya désolé nga mjoto wa mpira. Désolé, viens chez le mwanamshi. Ben non, je peux pas rester. Izumanone santina ujua ubaki. Mrume ufanyo hazi ya kezi ya mnaipande. Ulibwa mshahara mwema. Ya luha handuzahe mrumshe. Wamzaze mwanamshi. Ya fanyo kursu. Ya fanyo tout ce qu'il faut. Ya wanikazo ngozo ntipia. Ya rambo kapanda katra mumrade na imu msimbiambi. Ngujuka ujajia baki. Yomba ya hajua mo. Munu hamenyika mtuwema. Nguju tijabeke fa'isahil. De chercher quoi là? N'importe quoi. Heleza. Imanamshi hamfaria. Hukaya wakawona zefaida wakawunda. Wakawona zefaida wakawunda. Eka mkanza faida kamjaju hendata mzazi hamanda wa usuri ya Mungu. Gamlozo wana nyudite na mdon jarma zendo la momenya. Ça veut dire quoi? Vous avez quoi dans votre tête ya Rabbi? Zabandum duwaza uye kiyama. Zabandum duwaza uhojuka haina mwanada majuka ula la kabulahi wa eche na daranjeu, bafutanjeu. Yedi ya uziswa izu ikaudu yafanya. Alafu mzazi hamanda we. C'est normal. Yeki mwana mnyezi mgu kajamba. Abasangwa nzu ya zae, par exemple. Mnyezi mgu kajamba. Bonjour, Saifi Fazla. Mnyezi mgu namniki khatima njema. Wajazi hangu. Na mnyezi mgu retso njarma zendo la mwazime nya mretso upeu. Na mretso upeu. Na mrie Mungu. Msema sule 60 gamwendao na mkibo mgujuu. Motamani wa mwedema hunri rahma na baraka. Humakaburini hanyo. Na mnyezi Mungu maudu mwasulibo bango ni kiyama. Msimi soho mdu mzima. Haswabu de zedola za huwana hanyo. Haukaya mbalia rohombi na upeu. Weye mumli hamnikani pia. Hafanya ukumbi. Katsuna ya tufanya. Finalma ya jango kavala. Panda katra ya mariage. Vale mdu mshahengu planisho. Katina bezo ya zai ya jonga kirtas. Bade mzazuwe na wapeu. Mblokado mba mzazahe wapeu. Sha wapeu. Wapeu. Hey. Nous avons décidé relatif. Ça c'est quoi ça? Nyezi munalpone shari. Gamlozo wana hanyu dimji harmaze dola mtoka juma ubi hafitina. Gamlozo wana hanyu manika wanro midimji yabala msankade. Gamlozo wana hanyu dimji yabala mdonza mdojere. Eba no wakati maloloni wa jumba hatu no baba hatu mkaujere wanido. Na mleti se couple za wana hanyu zijijere. Na mleti se couple za wana hanyu ampe. Shasha babi pa uyende ya biwa ya ulawa mdoba kati ndani. Afanya plainte, shikatuje plainte guifanyodo. Contre X. C'est ça. Plainte fantôme. Kagajoka kinaoda mbabahan. Ya la woda honi kwa javira même pas 3 jours, 4 jours, da hunde mabandu wa muwe. Et ya bondo, sindani, c'est ça. Subhanallah. Wanasho hangu. Et comme vous katsuhanze manam, mais faut dire à ta maman, je l'aime pas. Si t'as accepté de marier avec un mec, il faut écarter ta mère.
dans votre couple, n'importe quoi. Faut pas que... Ça c'est quoi? Tu acceptes de marier avec quelqu'un et tu laisses ta mère de rentrer dedans, de mettre la zizane. Tu acceptes de marier avec quelqu'un, mariage arrangé fantôme, et puis tu vas dire à ta maman, maman, mon mari m'a fait ça. Maman, mon mari ça. Maman, mon mari ça. Gabo mzaze, ye message je tiens babano. Uo ya donjo fukona he mwana he haina lera ya kausantoka ya suru ngwafanyao. Haungwa nzwafanyao so njende ha. Amen. Gabo suku yanji ya unre mwana he gia na action. Da ene mrumme. Eba no hene wakati nikamlawa. N'importe quoi. Kwanza tijubiwa. Ila kijaka ujailime. Ila ika ujaistere ile. Kijaka ujaile manina maele. Kijaka ujaile marunku. Kijaka ujaile salad. Ika ujaile ishweka mnyezi Mungu. Hashikusudia. Umzaze kawe mesaja eti fanya bana. Ye mwanae hamloza. Wabaki wada honi hamzaze. Heno katadon jo fukoni. Yo kilbe. Honongo. Habanyi tsoba ko fukoni hunu kamjama kanso salo. Subhanallah. Badi uoza. Watazatu walo. Yalo mabibi au hindi yalo hozitwan. Ha? Heba nyinyi kamlawa. Wala hawa dubi ya badango nda upurundia wamenyelea. Imwana majunila na hata. Subhanallah. Namkira jibwa zaza hangu. Mletu wanahanyu ampe. Na mwabeleze dua wa kenro. Na mwabeleze dua Mwenyezi Mungu wa hifadhi. Na mtesodiso wana wa hundu wanraume waziona maji. Na mtesodiso wanahanyu wa hundu wanraume wa mahaba na nyanzo. Shamsije mkansi juma utasodiso fantomu. Zahanza mmenyeze dada za wanahanyu. Zahanza mkliye zizani. Yende hata yamba ukaya uti zaida wenaye. Pourquoi tu juzade naye? Subhanallah. Nyezi munarpwene shari. Nyezi munarpwene shari. Ya rijeli wazazi wanza imani. Mtukansi juma utsindi ya nabi. Finalement mwana hao tu bloques ta fille de ne pas faire un enfant avec son mari. Pendant 4 ans. Ça c'est quoi ça? C'est la criminalité wallah. C'est la criminalité. Sinyangu. Vanuri kendahu ya Rabbi. Vanuri kendahu ya Rabbi. On peut être où là? Dans ce bas monde, ce putain bas monde. Que nous tous, vous, Nimnangalia onamikao de Ndongoa. On va quitter. Qu'il pleut, qu'il neige. On va quitter. On va laisser ce bas monde. On va partir tous. Hani mrondia uziswa zikaudu ya fanya hunduniani. Nizikaudu ya neda hunduniani. On va laisser. Pourquoi donner les mois pieux? N'aimerait si c'est de la zone où on a vivre en paix. Subhanallah. Ya Latif. Nyezi munari hifadhi. Ebanu. Yanu mabibi. Ebanu. Zintabia hindi homru. Homru nji harme couple. Hata bamba ukaya. Non, tisaida wenaye. Ha, yanjie mwana usilofanya da wele mruma haina wakati. Na mlawe mjemba kosala. Subhanallah. Mwenyezi Mungu anike hatima njema. En tout cas garmambia uninyi fami. Wallahi na Mwenyezi Mungu fami haima na mshi. Ekema na mmewe gamdudi sina nimambie. Ekema na mmewe hahundwa ni ajali. En tout cas ngodo yafanye plenty. Shekema na mmewe hahundwa ni ajali. Na mdojo ya ukaya turamu gene ze conversation gena les photos la hema na mshe gena les photos la mzaze gena omji wa mzaze gena ye famia mzaze ya bora moja uwo wanruja mnitimizi mimi wakati nga mjo yenshampe gamjo ukasulia ukaya turamu kana urongo wa basare mkaza bahano gemje mkaze mwanamme bahano sheke mwanamme we shababi wo hahundwa ni ajali hahundwa ni problem na mdojo ka j'ai tout ce qu'il faut. Ça concerne les familles. En tout cas, tu es un homme. Mashallah. Courage à toi. Tu es un homme. Haukaya kuja kansi ajenu. Ya mrumshi ya hurendane ipanda 4 ans. Daina mzazahae. Walo juma urenga mapesa. Walo juma uhulaze mvu. Warenga mali ya ukumbi. Na wala kwa naka utoa hata hindu. Wambengwa husahilisha. 07
gamtoni mero ya hangu normal haini mrikao ujonja maroha iman ulona roho ulambuka mwana tswa mzima ya jokanza jia participe ya hemza za hakroi ya nzu ya bale passport ya hai ya hemwana hai ya de Senegal idarenge mna mwana wa maha na mezi ikao ulo harmata mudena mzaza hula ya msaidie ngujujwa ya pare bana ya pare idilhunga namna ya jari pare ilhunga namna risaidie mna mwana huo ile mna mwana huo yende arengwa ba mwana tswa mzima haini mgaredo njema ya shukuru na haini ujofanya dojo kafanya sababu ya Mwenyezi Mungu watukufu ngartoni melo mparticipe mrongoze au kaya chapeau izo mwana meyafanya shampa mjokaya haulowa habiwa yefame mwana mshogwanzo ambe katsindao ne mwana mmekaja paro ulowa kaja paro deranjo arangia lele mrumshahewo sharango wakati ya rohoda honienda zahe dada hajoke mwana mshaka uplanisha ranguga sina 4 ans yede mana watuzaya hauni ya ukaya weti mrumshe mnyongwenze nende zahe hende habiwa haulowa nana ya mesaji ya hembaba uloma yoti ikao imgazija ya renge mwana ha ikao hakamino eri ya kaufanya ba ya kawanza some ya mdeplaso da mayot yeda ya mto wa finalement ya mto honda ni bada mrego da mayot ya sayabo ya mwambia ngujo mpulie polisi ya suswanzuan 07 73 90 17 54 07 73 90 1754 07 73 90 1754 Bani mitsidori yema pirati mitsidori yema kalboshi hauka je suis un homme yode mana ikao mutu wa zenimero za hangu nana ze apele mkoni miurenga watukufu 07 73 90 17 54 Mungu jojo upara ya unese zera aizahe ya unese usikitifu nana ya usujojo upara ngujojua ya pare WhatsApp walo hule he numero yo haumri ya pare messenger ili hauparticipe lungu namna hata wanadamu wanu wadojua kazembi wanendo owenji kwa ti konta owenji kwa ti d'accord hauka waredi hama vampire gwanzo wale owana huwa nyanya mdojo kaya eya zai mwanamme diya zai mwanamshe eya zai mwanamshe diya zai mwanamme leda mzilo dzima kabati ya zaya bibi ya juambe mwanangu mwanamshe inu dhahabu mwanamme linubwe haini ya zaya hareseve hasufre hemezi shenda ne souffrance ya ukombani hamzazaha. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum tuama. Alaikum salam. Oui mama Yassine garushilia o mama chérie. Ngarongoza uye mzaza hatu. Ukana izo ya renda izo tindizo rumbia riwombea uriniko wana hatu. Vanu wazazi wanu watongurja urinika swifambi. Meleke s'il vous plaît. Mzazi hamandu woya lozaye mwana mrumme. Yenda yafanya ukumi. Ya muhenso dahoni panda katra. Ya mrumme yafanywe za lazimu. Yafanywe katina hata amuru ya hemrumma mwana. Basi vanu sisi wazazi wambo umamwana wakakatina zuwarenda sasi uwavama. Yabo mzazi uwo na naleshetwani Mwenyezi Mungu ya mswamishe mwana hatu uwo mrumma hatu mwana hatu yuwo. Rimbarazi paswe kajafanya kibege, kajafanya kigeze, shahafanya kiungume, hafanya kilomana. Paswe leo raili ya hamba hizo, vanungari tongu hamba de mzazi, shana ne mgumshe ya waba mgumshe kaja kaumanza. Paswe leo mgumshe ya kubali kangundo ya lolwa, ya waka todele ni hamzazahi ya duha msa. Darkera zisi wazazi, rifila uza mesiozinu, rike hamlalo wanahapo, wadokumu mdolani. Rimeuhe. Zambi mama Yassine. Wana haina saya. Ha? Kahira de hata jitihadi kuhamba wasifanye. Ebala rukawa fanya ndo la mwogo. Au yabo sisi de rutahurdo helo hasiche. Rihelo rizaya. Riwazaya de mana wando namu. Yabo na rehemtiwa wahelo wazayo wanao. Chasijeru wa mini mashahau. Na bala yote njeme kambu haliso planisha raija zaya. Ha? Na inga runguze mzaza hatuoi. Ukana huzifanya sa upomaa. Unga mrisalise osi wazazi sepapo mwesa hanike mgumme mgumme ya muda ziro bala zila za hene mgumme kagwambe wajile kagwambe wajuwe kagwambe wamane shari wasawanikiwa bala shari za hatu halafu bomzaze wewe na la shetani wala msede mgumua basi bamuka mumwa uhada yato
pase katraka japaru wale watu jo ruhande ngwenzahe uya decide ye mwinyi kaye mrumme ya decide kangwenzahe yabunga muno haya bukanyisiri mamtoa. Mais le cœur s'il vous plaît. Ah oui. Na hinga ruhambi omumzazi nana we mwana wa yahulula we mwana msheba wekeze barhula umuba baso wotingumshe yeze mura pressure wana hatu watu ndumshe jawe chaga ruhambi ukana mzazaho yahambia kujadoshila mzazaho baso utimbo uyashina unae wote ndo ulaloda una wabo bataba honga una 40 mzazenge na nkuba honga wena baho baso kajalola mzaze alafu zote zora kanza ruhambi baruhambi mwana woitawa ekahudu mna real enda sahenda shemba koko puini udweshi udeuhe na wao kwa tuhanza shangwazo ze faida na banu mndu hanze mndu nge haunduze faida enga mtongoza ze faida za mwana todoro mwereani na jika mtumde da hindu umhetize na shahi panza mahamine ya kamili amnyaze kuhulika sudira mwana mmesha ugojuha yokutujuhamba bomwa mndu mshahana dola pita divangalie na mtendere rangarie na soa ilika bakati wawade chakweli uamini Mwenyezi Mungu sevre Shabanu Mwenyezi Mungu amini Shabanu leo habe hana madoktori watu warizihire abo usiku asaya utende urandwa geze ekahuono hufanya hata maa mruda lembu mshemo de maone doktori zo pia utoka uzijua shaziumba kartula umu shaizo pia zumba ngarongoza mdada kalboshi wayundo maore bahe era mdada wayungwanzo ahe mwana haumwanzo mdada mbumshe wala yemzaze woi banu botura mu mwana hangu banu tibe wadaze pia jehili kapo wadada wayi unaona kabu shaye mzaze woi katujo mzaze woi shaya tauhindi shaye mbumme rahe yekezi paskole wopo mbumme warenga mwana komori wachaiho watuhima wamfenyeza lazimu ngewa mpuheda mumda parazi mdofu arabu na heli uone Burundi ya mzaze ulo maore yondi yoli watu kahuiwa na mzaze ulo komori hasa ya hunika mwana ude mwana wahu yondi damu yao kakutufanya hasibabu de mwana na hinga ruhambi obo mbaba laani nabantu ye Burundi yo wiwono zinji nasinga ruhambi obo mzaze kahuishilia mwana karusujodo kaufayi Mungu bashikadi we mnamba gasino wana nkabuwao bashika rusinazo warenda shawondwe wana wakuwano umahatu jele kabatunga sina wandwe wana wakuwano usahau na hinga ruhambi obo mbaba fanye honori yaho unike mwana we salazimu umnike mrumme yode heli ya mbaba ngeya ruhoboze shahusahu mto hardi ngomman muhidini na we mrumshaho uo kututwa izo ya hurenda onizo ya rendao na inga ruhambi obo mbaba tawe mbaba mkomori sheku murisa inja baraka Mwenyezi Mungu yode manaka azali mtoto kasiba la tumrena renda nindiata paka 2030 kana usabonzi hasibabunda ni paske zo mrendao kesizo kizwa mana na hiyo nani zo mana watu kana ukanwa mana na hiyo nga ruhambi obo mbaba na la shetani na haina ulona mwana sisi wazazi no wababa suda ezembiza huwa na hatu haurilekeza zenjemeza huwa na hatu hauezembiza huwa na hatu utikire mgumshe maudu yato hupwa hoeda ureme sandeli yamna mwana wode utoka urongwe wa bumbaba na si maudu ngaruzo abanuru ulao mubumbaba rejeze mwana mnika isho wanadamu wasahau kakutushida wa hunda mgumme wa mnika Tomhansi tranquilo ujue kande mwanao wode mrumme kadora mtuma Mungu cha uyonde mtuma Mungu waho ya handani yabole we mwana mzaze woyalo na yema ore yabo wonge sawa na woi mwana basobuka tujwa benga ruhambi obo mbaba nana we mzaze wewe utini yao paska we mane mbaba yeti mwema harna hundu msheti mwema ngaruhambi obo mzazi na la shetani banga mriminya osi wazazi raza ya ratabi hangarika zao dakimu mzazi laani ubehebezi ya hembu mawe mwana hukatwita charespe utwekende mwana hembu mahangu bahia tweka we mzazi mabaina yalola mbaba hau yalola ni mzazi ye mzazi wala ye mbaba bahingari mwami yalubo mbaba na ubo mzazi na mnane shetwani mlese mwana we tranquili umbe uwe umbare ngegwa mana yaho utirege mwana humzuru mkomori kaja soma uja umweti maore wanzu ya kesusu ya luenda hande majambo ye njama zarani yesano yondizo mzate uya jojiviwa eke mwepo wangu jo mazalani ye heda wangu hatu manza hata ya mweroze mali ye beshe mzaze uo ye dale makartua madawa ye nike mzaze uo na he mzaze uo hatu manza hata hatu mbaye mbada mwanzo waronguwe hatu mbaye bu
mina mwana toi enjuru kutu kurasaida ne mwananya mbaba hadaka hatozifanya chafola umbaba chagari mlaumuni nuwaili haswa we mzazi leo habaize Burundi hizo haziono komori no hazihazi hata haurenge hile wode mwana yode damu yahe karazi nasomnike na tapie ya jo jirensi ya jo konzia ni dangarono zivira unaore chamzade wewe kwa kunyana tuangalie hosoni yao wangalie mwana ya roharu hosoni yao uhense wa mbeba no wombanga tuho bombeba karazi bombeba unale shetwani leo hema mgwaza ila harengwa ni mwana nyasuho mzaza hetuo mreti tranquili Mwenyezi Mungu zombe hajema rizema nurifereshani hajema ya ule mdumme waziona maji ya mlole udoro hema tozi bombada na udunga rdogula umu wasalim taslima mima asini oui mama asini mfaume haya Mwenyezi Mungu narnike khatima njema maraba menji mama Yasini tu as tout dit aba sakatina bezu ya appel mlati pale ya pas de souci parce que Masini Hassan Hamba pia Mwenyezi Mungu narnike khatima njema yarnike musomema wanadamu ikao wadiwazao isho ikao wajanisho duniani haukanga bo wenji na wenji wa Johanza oui mon frère Amada Zainu olewa longue vie à toi mon frère wanadamu wenji walo duniani vanu wa Johanza wazae watsona wa Johanza wajane watsona waendao ufanya misafara shihuna jana uhenda endinaimo ni wa hunrewana mwanadamu ngobaki hunre mwana Mwenyezi Mungu ahusahilishe mwana yanjie ole ya protege mwana umanze ngojo umlatse umnike mabandi ili wamle ole ya mprotege ujoka waidi mwana hangu mwana mshe hajamai yote hasubabu ndami kani mwanzana mwanziza chalo ujaya ukaya ruha wendezaho haukaya ntuhu tsaha ntuhu supporte na singajo ya ukaya ikatabu zamana mruzi wana katika umwana ya dona turaza katra haukaya yeturazane katra ya mwana yo unambuwa zinji yo umenya zinji yo usankada zinji eske hulemewa bomdada eske hulemewa bomzaze haukanga joka mwana yo ujua hamenye shekaudu wa shihula oui bonjour fafalova yo ujua hanambuatele ka huihulo katyo uyo uladu wakati mwana ya dona 5 wakati ya dona 6 wakati ya dona 7 eske humlata gonambukawe mwana ukaya halumbani ha yode damu ya winji gamjilondo wa babaifu gamanipulose esprizanyo asibabu wanruwashe barungwa mbuli yaoni ze Burundi rijwa ya ukaya yo urengeza ankili yo umenya ankili Burundi yo urengeza ankili wakati kao gawele konesa ngoyanzo hamahaba emrumshe hahutolero hoyahe hahubulero hoyahe hanyanzo na mahaba watina hata rongombi watokofu Burundi yo umenya akili wakati kao yemrumsho hambia ya ukaya kuna honda Burundi wala utini komeye ekahuba mzazaho mbahindu hauye kahunike manahu wakabu mbahindu hauye kafanya ja subhanallah na mji akili mdojwa ya ukaya ngarijo uzisiwa izo ikao dolifanya uhun duniani nana singarjo himiswa homdu mzima bubango ni kiyama haini mdu ya uzisiwa haukaya yeshio jo unikiwa rekade shio shaomono mshi rekade shaomono mme wallahi kabana mbahindu jukanda taidi waziwa gojo juzi sabu mwana damu banu hatabona twe mwanangu hondani banu hatabona twe mrumshangu hondani banu hatabona reme mrumshangu zitwanziho wallahi ngazijwanziho wallahi ngazijwanziho wode wakati kao kuona kaube hata intervention haku wakati wo zenje mangazuve hao mroni zenje mangazuve mbeboni hauzembi zao zuve mroni garumambia ni nywa baba ikao mbalia nrabo manipuler aux esprits gamyenga o wanahanyu no wana ikalu mawazaya nana gamtabishwa andwa shahani garambia wandwa sheikao kwa tuhanza wao no wana wankabu ndojo ya ukaya Mwenyezi Mungu katira dinani haukaro hombi keza ya lulu gojo enge wa fulani ewa haho na bala Mwenyezi Mungu zedu wa zombeli ya ola lejoka hundo wa haho ikao duwa mzaya rambie manyanyasi kao de ya roha ya jitaha ya tufanya hamadu wanaume ikao hama madzaze wako kanti ajenu hasuba udu andasha hao mrumshangu hutrompe ngu konti ajenu mrumshangu ambu katsutangu konti ajenu mrumshangu urandona ngu konti ajenu ole ya uju hambe ukaya tihanziza tufanya tout ce qu'il faut abasa kutunona kagamihino je m'en veux et shababi wei harundo cinéma
panda 4 yatulwa mpira ili yatizaye na we mru mshafanya ukumbi da yena wede mzazahi mwanamshe diambie mwanahe ya ukaya utizaye da wena subhanallah da halolwa ni mjeni subhanallah. Mwenyezi Mungu na nike khatima njema yarinike mwisomwema miwazaza hatu mdojwa ya ukaya na mrensi honjarmaze kuplu zaho wanahanyu manze menye ba Mwenyezi Mungu katira dinanyi ba winju hanyu ganyi na 50 quelque ganyi na 60 ans ya bohola wa duniani he verite umatu wa mtume wa ufahama Mungu miranda roho winji izode ze limiti ya ho wenji dojwa ukaya horoda na iti njema miwazaza hatu na mrensi honjarmaze kuplu hao menyaze kuplu uyu mwana mamaleshi na mrefu njaro mweze kuplu hausijinize kuplu hautafiti na mweze kuplu wanahanyu ololwa ema responsable no heze dhamana do Roma hao shasida nyibo wazaze na mkina imba bikadu mahunra mrohunra mrume wazio na majabi masha Allahu shamtikensi juma umenya mzazi hamanda we msuju ukaya ye mrume ngujorejei haukaya deja haulawa na ngurengo ya ukaya nyidi mwamua nyidi mwapoma bandondo wa muwe badala ya mahamine ye mrumsha ya tukauzaya ya dekuvro kale mrumsha hingu planisho hauno ya ukaya katsubaki gondo zahe deka haka mrumshi waziona maji hajona ya ukavomea zahe dene mrumahe hende haulowa harma mahamine andiswashi dene mrumshahe kajaparo parisani dundi ni mru ya muwanziani banda haroho dauni ya dezahe 3e jour haulowa ni mabandi habiwa hata basewa harango wezi ngarongo telefoni yabwe mrumengu ambonyide mwamua hata mpaka de yabo boom raranza rakarijanza garjo ulawa harmwe duniaini. Waalaikum salam Nadia Zawja. Mwenyezi Mungu jore hifadhi wazazi hako ya sami wazazi hako ya rjande joka na hilo duniani hata mpaka dayabo bom ritsidiwaze ya ulona mbanchida na ulona taratibu risaidie mnamwana ikawo ngasi na mzaze yanzu ya deplace kwenda Senegali mdarenge mnamwana ikawo utabiho dena mzaza hahe ya mbale ujahunu rihunde wandu ikawo wajo ufanya namna na taratibu ili wasaidie mzazi woi yebie yende arenge mwana huo hata mpaka diabo boom garjovu kakamgwa benze ngari kwezao henye uyezamba ya zambando wo maleshi hata mpaka diabo boom